Assalomu alaykum do'stlar. Xonai furushi dar shahar Dushanbe, Kushonyon, mahalla Shodob. 6 dar xona ta du xonaga ega bu. 1.5 soatlik. Yine bozorı Kushonyon. Yine devam yani sonam filmi şatrayıklarını sonam filan. Yani barış bölgeyi. Yine proyekt şemidini. Yine xonai ma guftem ina mis sepega bari xonai zarday mis sepega xonai yak tani xonai ma guftega ine rash kantar sheven riftega tashish asfalta masafin masjid hamas хуай да бозор наздикай 50 метр дасти чап алакай бозорро медрои купура қити мегзари бозор мешавад.